Шене жолу явителіне Шубашкарды парксене скверзене тада урамзене кабырлатна. Унзыр бушне спорт хадырезембе вақытлы хузы курмалы пунктсем ергелене. Уява мылле хадырленене хула администрациян чейде азырхазақ тырашы. Адыл херре Шубашкаршын зембе хонызене шуланжах мархе леди илердеть. Кунда бужы вғыда узылы илтермели майзем шиделіклі. Вол шутра елдербе дада велосипед паярынма булать. Чилайшне уйрымақ шак спорт хадері кызыкландарать. Она лыжы педі деші. Адыл херрене леметме тударстандри специалистене жүнне. Шибах вғытра гулашынны зенче юратны вырынезенчен піри палырмала ұжыне. Она вун-вун шуды хадерезембе кабырладеш. Константин Иванов ячілі сквердада шынни загалмар. Кажалына хулазене хытлатмалы патшалық программебе келі жүлін ергене кертіне. Кундага наганзене шуры чырышқы целет. Таврари евішсене пин-пин шудыба елгашаган гирлянды зембелем етне. Шубашкарда шагын еші елембе піреміш худу зыгураща. Канаганзене мейлі булдыр дезе шавын беге хушма парковка ергелене. Халі гунда шемебе пужы вғыда хаваслы илтерме елдақ бұр. Тері хула администрациян бұшлығы Алексей Ладыков. Херлі түремреде шыне жыл уявне кітсейлме хадер. Кажал лаптық шыне күлебебе боянланна. Хулашыннызем она тюрех келештерне. Республик речи бузы катокта шинзене кашнигун илердеть. Ачасене бір жинже ширептыма ядарлы хадерзем булышашы. Кунда пиди хитре. Манача прям шрастыч конки шине. Ну, кунда пиди лайых кашни жул келе прибергунда ярнма. Алексей Ладыков уява хадерленес 3000 лебыны бегі сықланны май шитменліксіне де балыртыре. Уйрымын елзен лаптықсіне юрдан вұқытра тазатманныне галаре. Шагыже ытларақ тимліх уйырма хушыре. Сені жылаға сәлеме биде тұры жапыр. Он конкебе ярмалы порземду забадымыр. Вот юрезе хал каждый гун изудықма задание илдемір. Чтоб каждый гун юрезе тевезе волку задатыма тұры жапыр. Чтоб халық фадли пулдыр. Раштавую хин выдырмышынже херлі дүремре хилмучи резиденция ушілі. Унда вара тада да савынышларах пуля. Чувашия Ингаларамвали Вероника Павлова, Михаил Солин.